kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Natekereje ndi hariya, tekereza Mungeri, tekereza Kabuye, tekereza Kazungu, tekereza na Ndege. Sanga imishinga dufite yo kuja muri Amerika, twashaka two kwitunganya, tituzogenda twese. Asifiwe. Jewe ndatanga $500. Naje mbaye mvuga ati ko ndafaranga mfite mbanza kwa Ndege mu kumwibuka. Niki ubukene bwa Nairobi turabwira gute? Umuntu kuri mpesa muri Amerika amakuta ngo piyo. No. Cyo ni cyacu mindanze nyine kiki. Hallelujah! Hallelujah! Atokozwe! Prezi, ndagusabye. Naringa kugupfukamira gusa no gupfukamira. Watwongeye. Muze piro muze tuzinakirikare. Arije wagarikiye. Twabye no kiminota 15 muvuga utuma akamabwiriza abasegege kwamba bakama bavuga tugatanga ifaranga twamaduta. Bajya abantu ngo bategereje ngo ni mu kabiri ngo turageza saa 2. Saa 11 ala. Twese tukamaduta. Suranga shabe. Naje mfite $500. Arundi hota mutange. Sawa. Twe twatanze. Suranga be.
mubarikiwe sana, mubarikiwe.